प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एलायन्स विक र अया प्रमुख शान्तकुमार गोयल तथी भेटवार्ता जुगु पुष्टि यागुदु। प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा बिहिबा वक्तव्य सार्वजनिक याना र प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली नाप्लाको स्वीकार यागुदु। थापा वक्तव्य थागुदु र प्रमुख नाप्लागु या नीति बुधबार बहने प्रधानमन्त्री सरकार निवास बालवादार वगुख नाप्लागु छोले र प्रमुख गोयल नेपाल भारत दथुया मैत्री स्वापु खलवले मजिगेगु समस्या तेगु बाटा पाखे समाधान न्यायगु ठठवे ग्वाहालिया त निरन्तरता रूपमा न्याउने यिंकेको विशेष ठगु धारणा तगु प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार थापा थागुदु र प्रमुख गोयल नेतृत्वया गुम दुजया पुच बुधबार कूटनैतिक उडान पाखे नेपाल वगुख प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार थापा नेता पिन्त नाप्लागु चर्चा जुइढुङ्गा पूर्व प्रधानमन्त्री व नेकपा नायक प्रचण्ड व माधव कुमार नेपाल थपिनेको र प्रमुख गोयलले नाप्लाय ज्या मजुको प्रस्त यागुदु। अथे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया नेता व पूर्व मन्त्री भीम रावल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड अलायन्स विक र अया प्रमुख शान्तकुमार गोयल लिसेया नाप्लाया जाया त आपत्तिजनक व कूटनैतिक मर्यादा अखजुगु ख थागुदु। प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार ओली व गोयल तठुया नाप्लागु पुष्टि या खतहे रावल ट्वीट पाखे ठुकिया विरोध यागु ख नेता रावल ट्वीटे चोगुदु नेपाल संविधान पाखे निर्देशित परराष्ट्र नीति स्वाधीनता व स्वाभिमान लिसे सरकार नेतृत्व याना चंगु नेकपाया विचार नीति व घोषणाया अख भारतीय गुप्तचर र अप्रमुख लिसे नेपाल प्रधानमन्त्री गथे बाटा जुलव गजागु ई व तरिका भ्रमण यात व आपत्तिजनक जो कूटनैतिक मर्यादा अख ख पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व माधव कुमार नेपाल थासा सचिवालय पाखे गोयल लिसे नाप्लाजा मजुको ठ्या ढुङ्कुको दो। बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री पौडेल यात कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल यात कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदो। पौडेलिया प्रेस संयोजक प्रकाश दाहाल सामान्य से खचागो जानकारी संचार माध्यम यात बिउगुदो। वेक आ सुरक्षित विधि यात पालना याना होम आइसोलेसन चुना चुंगु ख थागुदो। कोरोना परीक्षण नीति बुधबार स्वाब बिउगु खसा बिहिबा कोरोना पुष्टि जुगु ख मुख्यमन्त्री जहान विजया पौडेल छम सुरक्षा कर्मी निम चालक व छम कार्यालय सहयोगी यातन कोरोना संक्रमण जुगुदो। दिल्ली लिहाउन र अया प्रमुख भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग या प्रमुख समान्त कुमार गोयल नेपाली राजनीतिक हलचल मचेयाना दिल्ली लिहाउंगुदो। बुधबार निने नेपाल वोम गोयल सुयात नपलात धैगो विशेष सरकार सकता सूचक गोप्यतगुदो। भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयल या पुच बिहिबा सुथे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खनि डुगुली दिल्ली लिहा वंगु प्रमाणित जुगु ख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा स्रोत या कथ IFB 6045 कल साइन या चार्टर्ड उडान पाखी इपि स्वदेश लिहा वंगु ख सत्तारूढ निकपाया हे सचिवालय या नेतापि गुप्तचर प्रमुख या भ्रमण बारे अन्योल्डो। कार्यकारी नायक प्रचण्ड वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लिसे पिन्सा पत्र पत्रिका बुना भारतीय गुप्तचर या नेपाल भ्रमण बारे सिकुको ख सोनिकले थप जिन यासव नियम कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगुदु। स्वास्थ्य मन्त्रालय कथा ये छिन्नी सवचे सोम खोपे सचिव छिन्नीम व यले सचिव नेम संक्रमण पुष्टि जुगु ख लिपाङको नि पेगौदुने थप स्वदो व खुस्स व सुई नेम कोरोना संक्रमण पुष्टि जुसा ठोनाप कोरोना संक्रमित मुखल्या छौ लख पि च्याडो व यासव गुम ठंगुदु वंगु नि पेगौदुने स्वदो व निसव जिन्याम कोरोना संक्रमण मुक्त जुगुदुसा दे न्यक कोरोना संक्रमण पि न्याडो ठंगुदु। स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय कथा बिवा तक सक्रिय संक्रमित याल्या पि पेडो व चासव नेम ठंगु ख लिपाङगो नि पेको दुने स्वदो व खुस्सव सुई नेम कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु जनसंख्या मन्त्रालय थागुदु।
यलया बालकुमारी ताया लपुई सवारी दुर्घटना जुगुदु सामानको बिया वगु गाडी या ठक्कर पाखे छम मनु सिगु खसा कोटेश्वर यल पाखे वया चंगु बा 124228 ल्याया बोलेरो गाडी मिगबिहिबा सुथे 5 बजे ठक्कर नका यलया इमाडोले चोमह ने ज्यादया बाबुकाजी श्रेष्ठ सिगु व यलया एसएसपी टेक राइन जानकारी ब्यादिगु ख ठक्कर पाखे इमाडोले हे नेदया भाइलाल महर्जन खापा जुगुदुसा ठक्कर नका बिसुङगु उगु गाडीयाट प्रहरी नियन्त्रणे क्याटुङगु दु नेपाल भाषा सकिपा ख या छमजो मधुमा प्रतिभा दुम कलाकार हिरो सुरज व्यञ्जनकार या त कोरोना संक्रमण जुगुदो कलाकार सुरज व्यञ्जनकार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे थ त कोरोना पोजिटिभ जुगु जानकारी बिगु ख सामाजिक सञ्जाल फेसबुके कलाकार सुरज व्यञ्जनकार थया त गुदु सचेत ज्याति त सकलसित इना जिके कोरोना पोजिटिभ खनित त छवा जख जी नप्लानपि सकल हनि बह पिन्त सचेत ज्याति त इना चिकपिन्त छु मजिमा भिन्टुना आ वेक सुरज व्यञ्जनकार सेल्फ क्वारेन्टाइन चुना चुङ्गुदु भारतीय संक्रमित हो जुयावल भारतीय कोरोना भाइरस पाखे नि संक्रमित जुइपी मनुतेल्या बुलुन हो जुयावगुदो नि ठमथ्य 6 लाख तक संक्रमित खने दैगु जुइ थुंका भारतीय आ नि ठमथ्य 50,000 ल्याखे संक्रमित खने दैगु जुया चंगुदो केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय बुधबार बिउको जानकारी कथा भारतीय मंगलबार 24 घण्टाया दुने 54,044 जना सिके संक्रमण खनि दुगो खसा ठो अवधि 717 जना कोरोना या कारण सिगु ख भारतीय बुधबार संक्रमित जुपिनी गोल्या 76,51,108 जना थिने ठुको दो थुपी मध्ये 7,40,090 जना सिके अझ संक्रमण तनी भारतीय सक्रिय संक्रमित ल्या न छु वा न्य निसे हो जुया वगुदो ता इ तक सक्रिय संक्रमित ल्या छिगु लाख हरारी दया चोंगो भारतीय आ नेगु लाख हरारी कुहा वगुदो संक्रमित जुइथुङका कोरोना मुक्त जुइपिनी गोल्या 67,95,105 जना थिंगु ख मन्त्रालय थागुदो अतः भारतीय कोरोना या कारण सिपिनी ल्या 1,15,914 जना थिंगुदो भारतीय दक्ले अप महाराष्ट्रीय कोरोना प्रभाव लागू ख महाराष्ट्र आन 1,54,755 जना संक्रमित अवस्था हे दनी विश्वयाहे नि गुगु टठंगु अर्थतन्त्र दयाचंगु चीने कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणले वेठुङका अर्थतन्त्र न तीव्र गति सुधार खने दया वगुदु चीनिया उपभोक्ता त आ शपिङ मल वना न्यायको लिसे गाडी न्यायको ज्या सक्रिय जुइठुङको गुदु तर विश्वयाहे डक्ले टठंगु अर्थतन्त्र जुयाचंगु अमेरिका व युरोपेली देया तथा अर्थतन्त्र संकुचने न्या वने माला चंगुदु चीन सोमबार पिटपिउको सरकारी विवरणले वंगु सेप्टेम्बर महिना कोचाय वहे ठो दया लिपाङको सोलाया अर्थतन्त्र 4.9% था वंगु दुसा खुट्रा उपभोग्य सामान्य बिक्री तत्सोगु दुसा कारखाना पाखे जुगु उत्पादन वृद्धि जुगुदु माक्सो मेमेगु मेडिकल सामान निर्यातन ओपोगु कारण चीनी रोजगारी व उत्पादन नि गुगुलिन सुधार वेठुगुदु कैपिटल इकोनोमिक जुलियन इमान्स प्रिचर्ड ब्युगु रिपोर्टे चीनिया अर्थतन्त्र या पुनर्गठन जारी दुगु सरकारी अनुदान या निर्भरता महो जुया वगुदु वंगु डिसेम्बर तकले नापा चीने कोरोना भाइरस खनि दुगु ख ठोलेपा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी वंगु मोर्चा कोरोना नियन्त्रणे वगु घोषणा यागु ख ठो घोषणाले से विश्वया निगुको टठंगु अर्थतन्त्र दुगु दे चीन कारखाना पसव ज्याको च्याकेगु नापांगु दे जुगु खसा आ विश्वया प्रमुख अर्थतन्त्र जुयाचंगु दे से मध्ये चीनिया जक आर्थिक वृद्धि जुगु अनुमान जुयाचंगु दु ठोडे अमेरिका युरोप जापान आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित वृद्धि जुगु अनुमान जुयाचंगु ख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ठोडे चीनिया आर्थिक वृद्धि 1.8% जुगु भविष्यवाणी याना टगुदुसा अमेरिका या अर्थ अवस्था 4.3%, फ्रान्स या 9.8%, जर्मनी या 6% व जापानी 5.3% संकुचित जुगु अनुमान कोष याना टगुदो नेपाल भाषा समाचार या बुकन थौया त थनिहेको चागुदो थौया कुछिको दि फिजिमा आया त ब्याक जुबा जेमा भ्या